Hello friends, hai lam soko nor jotono friends sangtini nalinai mong hangke Small Industries Development Bank of India ni tekchini official notification nongkri faika sang o jago nalinai bini education qualification salary details online board teji changnai busuk tarik jolo last date tai o jago bahagi interview ngnai exam details ba o joton sang o bidang bising tei nalinai norok nai tongdo video no plan tekchini pai thak jora hingke sang oro plan no saiman lainai mong hangkai oro bini online bai khainai amno sang plan naligrana abon pore sang nalinai bini o jago age rok busu jortei o jago rujaka hingke sang video no asok log roglak je mansa ang o video no sikon saka samnan bagui sesta khainai hingke tini video no purana rok full naidi jate norok o video nainai apply khlainani bagui kono osubida injatui hingke sang naligrana online date oro sengkha norok nugui tongo mong hingke December 6 tarik te chini o jago online khlainani bagui sengjaka norok oro tabuk khlaimanai online hingke o jago closing date hingke rekha borok January ni 3 tarik 2023 asuk pajang torokha hingke tongkho date kwbangma oro last date bo January hingke tongkho no hingke norok aboni bisingo norok apply khaina rakdi hingke sang o jaga nalinai bini o jaga o tai tamrok sikya o jaga sikya mong hingke tentative date of application examination ni bagui sikya o jaga o norok ni exam wngui mano January ba February ni bisingo 2023 ni hingke o jaga norok ni interview hingkha o jaga February ni 2023 tarik o norok ni interview ni bagui norok no ringnai hingke sang naligana tai o jaga bini age rok no busuk sikya hingke friend norok oro apply khainani bagui norok ni age wngna nangnai oro sikya borok 6 tarik 2022 asuk ni bisingo norok ni age no count khainai oro apply khaina bagui 21 bosor ni sai okrangna nangnai hingke tai o jaga o naraknai 28 bosor jorotui 21 bosor theke 28 bosor ni bisingo norok ni age hingke norok o jaga o apply khaimannai hingke sang oro tabuk nalinai age relaxation rijak oro age relaxation ke oro nainai di norok schedule tribe ni bagui rijak jara ST rok no 5 bosor ka bahai o jaga o oina rok ni bagui kwbangma rijak hingke friend sang tabuk oro naligrana bini apply khainani bagui to sang oro online ni bising tingnai abo sang nalinai tabuk plan naligrana essential qualification bujorti oro sikya borok hingke oro essential qualification tai post ni bumung sang nugui tongo post ni bumung o jaga o assistant manager grade A general stream norok nugui tongo mong hingke essential qualification rijaka o jaga o post graduation wngna nangnai degree in any discipline abo to norok jotono saimano hingke sang oro tekisi nainai o jaga o hayakaba oro bachelor degree in law o jori norok bachelor degree khlaijak hingke o jaga o apply khaimannai tai o jaga bachelor degree in engineer jori no khlaijak hingke oro apply khaimannai abo hai ke o jaga o department bo swijak tongo civil electrical mechanical abo hai ke kwbangma department swijak jori norok bachelor degree engineer khaijak hingke norok apply kwrui apply khaidi khlaimannai o jaga o aboni pore oro tekaisa rifika haino hai oro CA CS abo hai ke o jaga o kwbangma rijak PhD from institute recognized by hinai o jaga norok nugui tongo hingke abo hai ke jori norok ni qualification tongkha hingke norok oro apply khaimannai appoti kwrui hingke abo hai ke sang oro saimankha bini education qualification no tabuk sang nalinai bini o jaga o post busujorti ongkha aboni pore sang nalinai bo state ni borok oro apply khaimannai hingke friend sang tabuk oro ni busujorti post ongkha abo sang naligrana oro vacancy rok hingke sang nalinai puila o jaga o total vacancy hingke paikhe oro 100 ta o jaga o total o jaga vacancy aboni bisingo tongo SC rok ni bagui 12 ta abo hai ke gana o tongo ST rok bagui 9 ta OBC ni bagui 28 ta EWS ni bagui 10 ta hingke UR ni bagui tongo o jaga 41 ta abo hai ke total o jaga vacancies wngkha 100
beta hingke seng oro abo to saimanka oro seng beton no nalinai o jaga o assistant manager o jaga no tungo grade A general stream abo ke o jaga beton rok suija hingke seng oro salary rok saiman lainai salary hingke no tongo oro 17,000 khlainai o jaga salary mannai hingke salary to kwbang no abo haike seng o jaga bini salary to saimanka vacancy rok saimanka tai category wise bini o jaga o je pusuk jortoi rjaka o jaga khagani abo seng saimanka hingke seng tabo nalinai o jaga bo state ni borok apply khaimannai tei bo country ni borok bo o jaga eligible tong abono seng nalinai tabuk hingke friends seng nalinai tabuk oro eligibility criteria oro borok sika serai ke o jaga o jara India ni citizen wngoi tongnai borok oro apply khaimannai hingke o jaga tai Nepal Bhutan ni bagui bo sika jara o jaga o 1 January 1962 ni 6 swkang jodi o jaga o Bharat borsho kebo phai tongkha khe Nepal ni borok wngkha Bhutan ni borok no wngkha abo haike phai tongkha khe borok oro apply khaimannai oro phiaba rijak date nog nugui tongo 1 January 1962 ni swkang phaikang khe apply khaimannai abo to seng naingya abo jara phatar ni borok onyo country ni borok phai jodi India o tongkha khe bongni bagui tabo hingke seng tabuk nalinai o jaga o exam center rok borok nai abo seng nalinai abo bo state o seng interview thangui mani aborok bo seng nalinai tabuk osasa khe norok naitongde video no paithak jora hingke friends seng tabuk nalinai examination center borok rokha omo to oro norok yang ani debra site norok nugui tongo mongkha khe state tei o jaga kwcharo khe cities abo haike oro bagui rekha Assam ni bagui khe Guwahati abo haike o jaga kwbangma rijak hingke Bihar rok ni bagui bo haino Patna amtui haike rok kwbangma cities rijak jani cities hingke seng nalinai o jaga o sini Tripura ni bo tongo o jaga o Tripura ni hingke norok nugui tongo o jaga o jara Tripura ni borok wngkha Agartala o borok ni o jaga o exam center wngnai norok exam ma rwnai online ni bisingtwi seng puila naligrano o jaga o tabuk bahai apply khainai apply khaimani pore oro selection procedure bahai wngnai abo seng abo nalinai tabuk hingke oro naitongdi norok o video no hingke friends seng naligrano o jaga o apply bahai khlainai apply hingke o jaga o borok swrwkha borok ni website norok nugui tongo o jaga o website hingke www.sidbi.in o website rijak o website ni bisingtwi norok thangui apply ma khlainai o jaga bebangno borok swrwkha abo norok pori naidi thaisa khe hingke o jaga o ang to sagwlakha tamni bagui hingke belai khe video logui thanai aboni bagui ang salia norok ani description box o bo norok o PDF ni link mannai norok thangui download khainai norok ni mokol baitang norok tawaisa kaham khe pori naifidi asang norok no ang masaka hingke seng tabuk nalinai o jaga o bini exam rok bahai wngnai tei application ni fee rok bo swnamnai abo seng nalinai kaboni pore seng subject rok saima lainai exam ni bagui nai tamtam pore nangnai oro norok online ni fee nangnai abo wngkha khe o jaga o borok swrwkha o jaga RuPay Visa Mastercard amo haike kwbangma rijak tongo aboni bisingtwi norok o jaga o online payment khaimannai hingke wan lakh kwrui hingke seng tabuk fee nalinai o jaga o exam fee bwswk rwjakha abo seng saima laisinai hingke friends seng tabuk nugui tongo mo hingke o jaga o application fee nangnai application fee hingke jara ST AC PW BD borok ni bagui hingke o jaga o nil borok naingya oro 1 taka phano application fee hingke o jaga kaisa charge tongo o jaga khe intimation charge o jaga o 175 rupees nangnai norok sudo omno simi no o jaga o rang marnai borok no hingke oro seng application fee naingya hingke jara o jaga o others oro tongo OBC EWS general candidates rok hingke o jaga o 925 rupees o jaga borok application fee nangnai tei aboni logi o jaga borok nangphinai intimation charge borok nangnai o jaga o 175 rupees hingke o jaga GST soho o jaga o swijka borok hingke seng omorok to saimankha tabuk seng saiman lainai o jaga o exam bahai wngnai hingke exam ni o jaga o marks rok bwtui khe painai MCQ type rok painai abo jotono seng tabuk kisa nalina lainai
hingke norok naitongni hingke friends sung tabuk nugui tongo mongke selection procedure o jaga o norok no online exam nanai online exam bisingtwi norokni o jaga o interview ni bagui ring hojaknai hingke norok jodi qualify wngka ke online no aboni pore interview ni bagui ringnai hingke chwng oro nalikari no o jaga o online exam o tam bahai ke fainai oro norokni test nanai objective test fainai hingke descriptive test bo fainai hingke o jaga o subject hingke swrika test o tam nanai borok English language o jaga o objective type fainai 30 ta question kaisa mark 1 khainai hingke bai ke o jaga o 30 ni total time hingke rekha o jaga o 20 minute norokni exam ni bagui nai bai ke oro general awareness ni fainai o jaga o objective type no 50 ta question fainai kaisa mark 1 khainai fainai bai ke o jaga norok no exam ni time rekha 30 minute bai ke o jaga reasoning aptitude abo ni fainai oro objective 40 ni o jaga o maximum oro marks oro 60 ni hingke o jaga o minute rekha borok norok ni exam bagui nai 40 minutes aba haike o jaga o quantitative aptitude rekha o jaga o objective aba haike oro 40 ni o jaga maximum marks 60 aba haike time rekha exam ni bagui nai 30 minute hingke o jaga o norok saimanka oro pura total question 160 ni wngkha aba haike oro maximum marks oro 200 ni hingke oro time hingke rekha 120 minutes total time hingke aba haike chwng saimanka hingke yang tebo tongo omo hingke online o jaga online descriptive test ni bagui saikia abo norok nainai di subject swijak o jaga economic social issue o bahai rok o jaga o bebang norok kaham ke nainai di ang kisa hain saitang simane hingke o jaga o chwng nalinai oro norok mo online test norok ni janjani norok city choice khainai norok nadi aboni pore online exam rwinai nongni jodi qualify wngka ke norok o jaga o interview ni bagui ringjaknai interview ni bagui nai oro 5 ta state rekha borok abo chwng nalini chwng tabuk jodi norok exam qualify wngui paikha hingke norok no interview ni bagui ringjaknai oro 5 ta state ni bumung swrika borok omo no chwng nalini tabuk norok o 5 ta state ni bisingo jebo kaisa norok choice khainadi o jaga tongo Chennai Kolkata Lucknow Mumbai and New Delhi o 5 ta state norok bo jaga o thangui interview rwna muchung norok o jaga o choice khainadi abo norok no borok option rwi rekha hingke chwng saimanka o jaga o to salary bo saimanka bahai ke online khainai bo saimanka oro documents rok bo swijak tongo documents rok kisa sai rwo nongno paithago norok documents nangnai o jaga o borok number 1 swrika interview rwna thangpor norok tam matlangnai logi oro norok nugui tongo print out of the valid interview call letter to phainai nongni abono norok print out khlai mat nanai hingke aboni pore number bio tongo oro bebang oro swrika borok valid system generated print out online application form abo haike o jaga kwbangma swrika o jaga o copy ID proof hisabe norok ni nangnai abo haike o jaga o date of birth abo nangnai photo identity proof abo haike swrika hingke proof of permanent address PRTC abo rok nangnai hingke oro nongni marksheet rok abo rok bebang no nangnai logi o hingke oro caste certificate rok nangnai caste certificate hingke abo haike kwbangma oro swrika abo norok naithok siri kaisa ke hingke o jaga o chwng abo rok saimanka hingke tini ni o video to asuk nung sinai jodi norok kono kisu confusion nungui tongkha tabuk phono norok ano comment kaisa wngmano ang norok no reply khainani bagui ang chaitoknai hingke norok sob somoi no channel ni bisingtwi omo hai nangkukmani tripura tei all India ni job ni notification sob somoi no video ni bisingtwi o channel ni bisingtwi norok manui tongnai hingke norok o channel no subscribe khai tondi tei bell icon no press khai di je purang video upload khai norok notification mana bagui hingke omo haike no norok kwrwngui tongdi sob somoi o channel bai asung nung sinai tini ni video jotono naitongnai rok no hambai।